ngizo cyo bita ingombe zicitse ku icumu rya FDLR za Rubarika na Wazalendo ingweba ngizi wampaye bazita zirahiga. Izi ni inka dore ngaba bungeri bazirimo niza nka z'abanyamurenge rwose. Bazalendo barariye, Bazalendo ntako batakoze, ariko umutekano M23 irawugaruye. Izi ngombe nazitosha wapi? Ruberizi mlikuwa mlishakimbia, manake mko narudia sasa. Unazibeba sehemu gani? Mirungu. Okay. Ndio kwenye mnaishi? Okay. Izi murabona ko zitandukanye n'izi Masisi. Jambo sana. Munatoka wapi? Nyama mwarahungiye? Okay. Akuye mushumbizi nkara zibabaza. Inka zarushye zimaze igihe zitarya, zirashonje, arimo arazikubita yazimajije ikiboko kabisa. Izi rero ni inka ubona ko ahangaha rwose hari ubushyo bw'inka zitandukanye na za zindi z'Imasisi. Ahangaha ni hapa si Katogota. Urabona ko izi nka zitandukanye n'iz'Imasisi. Ahangaha niho bita Gatogota. Ubona ko abungeri, abashumba baragiye kabisa. Izi nka bita ngo zirahiga kabisa. Via bari wewe vita ulisikilia wapi? Hii vitu wewe ulisikilia wapi? Yenye wengine walikimbia. Hii vita ya Kamanyola, Ruvungi hadi Uvira. Hizi ngombe ni za mtu mmoja. Kuvuga ngo izi nka ni iz'umurenge pe. Ngana ndacyageze imurenge. Imurenge ngizi zirahiga sha.
hariya ku Makamanyu. Yego. Iyi centre ubusanzwe ibamo abantu benshi. Iyi ya Ruvungi ibamo abantu benshi kurenza n'abakamanyu. Uko zino centre zimeze urabona duhera Kamanyura, ariko Kamanyura iri muri territoire ya Walungu. Uwamutse kiriya kiraro uba winjiye muri territoire ya Uvira. Umuhana wa mbere wa territoire ya Uvira ni Gatogoto. Ubuye Gatogoto ugera hano, iyi niyo centre. Iyi ni Ruvungi. Ubuye Ruvungi ugera Bwegera. Ubuye Bwegera ugera aho bita Gitemesho. Ubuye Gitemesho winjira Nyamugari ariyo Rubirizi. Ubuye Rubirizi ujabuka umugezi uhari ukabushitse Mutarure. Ubuye Mutarure ugera Nyakabere. Ubuye Nyakabere ugera Cyanyunda. Ubuye Cyanyunda ugera Sange. Ubuye Sange ugakomeza ukazamuka ukagera Kabunambo. Ubuye Kabunambo ukagera Biriba. Ubuye Biriba ukagera Gasambura. Ubuye Gasambura ukagera Runingu. Ubuye Runingu ukagera Kiriba. Ubuye Kiriba ukagera aho bita Kawizi. Ubuye Kawizi ukagera Kala. Ubuye Kala ukinjira Mai ya Moto. Ubuye Mai ya Moto ukinjira aho bita Kavimvira. Kavimvira aho ngaho niho hari rompwe imanuka ija ku mupaka n'u Burundi. Iyo utambutse ikiraro ubusize Kavimvira, haruguru ureba amaso haruguru hari urusengero runini Kiliziya Gatolika. Uje gutuwa mugezi rero uba winjiye ahantu bita Kiyaya. Iyo uvuye Kiyaya uba winjiye muri Gasenga. Iyo uvuye Gasenga wambuka ikiraro. Icyo kiraro cyambutse uba winjiye muri Murongwe. Murongwe iyo uvuye Murongwe winjira aho bita Kakungwe. Kakungwe uburenze ku ivuriro rinini Hôpital General. Iyo havuye wigira imbere ukaba winjiye ahantu hari inzira zibiri, inzira imanuka ija kuri territoire n'inzira ikomeza ija Kimanga. Aho niyo Kimanga itangirira. Ukagenda ukagera kwibarabara aho bita kwibarabara ry'umwami bakuze kwita kuri depoto. Ubusize Kimanga ubutangiye aho bita Kalimabenge. Kalimabenge iragaburwa n'umugezi wa Kalimabenge. Ubwo uramanuka ahantu ukabugeza aho bita kwa Karogota. Ariko deja uba wageze ahantu bita none se sayo washakaga ntegerezega kugera Uvira. Ego none se yese uko twinjiye muri Uvira se buretse ndashaka ko agera mu mujyi bwa nyuma. Komeza ugeze kwa Karogota ariho izuba ko ritwishize. Oya nta kibazo, reka tumuha amakuru. Nyihera amakuru. Uyu bamwita Scovia Mutesi. Sibyo ratubona kuri bamwita Scovia Mutesi kuriye ico bita Mama Rwa Gasabo. Nibyo ra. Yego ndabizi. No mwijoro nahoze ngukurikira. Yego. Nuko rero ubwo ugeze aho ngaho Karungu ugera ku iporo. Igenda he ni cyambu kigenda gikomeza muri Tanganyika. Cyambu kivuyeho urakomeza ukagera ku kindi cyambu bita kwa Mayaka. Ugeze kwa Mayaka rero ubwo ugiye gusohoka ahantu hitwa muri Uvira, ugiye ahantu hitwa Katongo. Iyo ugeze Katongo ubugiye iyo uvuye Katongo uhita winjira aho bita Makobola rero aho niho ku rubibi rwa territoire ya Uvira, ariho territoire ya Fizi itangirira. Iyo rero niyo Uvira, ariko mu mujyi rwagati ni Murongwe. Iyo ugeze Murongwe uba wageze niyo centre commercial. Hanyuma aho bita ku zone rero niho hari ama office. Hariho office ya ville, mairie ya ville, hakaba na territoire. Hari amakuru mufite ya bene wanyu bari ruguru mu misozi uko bimeze ubu ngubu? Amakuru abayaduhezaga n'abanyabuvina je nabashe kuvugana nabo barambwira ngo kubera kuko bagihe bagenda basukura umujyi ntibarabasha gusohoka kwisanzura. Bamwe imiriro yabashiranye, abandi amatelefone nari amatelefone ya ruguru aragora, haraho bagira bagatakaza n'icwaka. Nukuvuga ngo bari mu misozi ruguru ntago muramenya uko bimeze. Ntago turamenya. Njewe navuganye n'umuntu kuko nambutse uyu munsi. Navuganye n'umuntu nkiri hakurya ambwira ko bavyutse neza kuko mu nzira yararimo, kuko abarundi bari bamanutse. Okay. Inka murazigaruye rero mwebwe ntago baziriye? Abanyamasisi baraziriye ubundi ntazo bakizira. Twe barariye inka. Nje nkubwire ko kurasanga umuntu wari wasize inka, njewe izanye ntago ndazi yaro yasize inka 128. Ariko ubu ngubu abongera uko barambwira ngo hashobora kuba ari nka 60. Ntabwo ati ntiyashaka asigare zibiri. Inka zirororoka. Inka zacu siziriye. Nyina nababwiye ko inka zacu zitari ziriye. Inka zacu zibaye zibaye aha mu maraso.
Oya. Yego Maraso. Sikovi ndakubwiye. Niyo mpamvu ntazongera rero sindi mwene wanyu. Mama Rwagasabo kandi ni mushiki wanyu. None ko ntagira inka. None se Uzaza nakugabira. Sibyo. Suko bazabavuga uzuvuga ati none ngabira inka. Niko bavuga. Runingu na Bwegera ni iby'abanyamurenge. Ko numvaga babivuga cyane. Runingu nta munyamurenge uhari. Usize ko Runingu yamenyekanye cyane ni isoko ricururizwa mu inka. Kandi ni inzira izamuka iva hano ku muhanda wa route nationale numero 5 irazamuka ikagera aho bita Gatobwe hahoze abanyamurenge nubwo babasenyeye igakomeza ikagera aho bita Marungu aho Gatobwe ni muri Moye Plateau ukomeje rero ukagera muri Marungu rero ni irimo Gahororo niho centre y'abanyamurenge bari basenyewe bava Rurambo bose bari kusanya bajya mu bintu bisa nk'imidugudu kugira ngo babarindiraho ariko aho kandi kera yaratuwe kera yarituwe Runingu ikibazo ciwe yabaje Yarituwe yarituwe n'abanyamurenge barahahunga bose barasenyerwa bahungira Bwegera Mutara imihana yarituyemo abanyamurenge reka nyiguhe imihana yarituyemo abanyamurenge wari umuhana wa Bwegera uri mugiye kugeramo muvuye hamuragera Bwegera ho nungu ngubu basenyewe ejo bundi mu bavuyemo nyuma ni njyewe navuyemo kwa gatatu tariki niho tunororeye ni centre y'korora umuhana wa kabiri warutuyemo abanyamurenge basenyeye vuba ni Mutaruri umuhana wa kane warutuyemo ni hiwawe umuhana wa gatatu wahari wawe aho ni wanje umuhana wa gatatu ni wari chef de troupeau ni wari ushinzwe ubworozi hariya uyu nawe ni wari pasteur wawe Pastor mu gusenga Imana ikongera ikagira ukuntu bigeze. Ruguru zabo ndimeze gute bashize. Ntibarashirayo. Urabona nabo ntibarashirayo kubera ko umumotari wanje yaje. Kamaze meze Skovia makuru. Reka ariko banze mbemo turamuza ahubwo nanjye binezeza. Ruguru nago bararangirayo. Nambo amakuru duheruka. Urumva iyo umuntu yakwirukanye cyane ugatinda ntabwo ubasha no kuvuga amakuru yose. Papa, habari? Papa, unatoka wapi? Simama tuongee, unatoka wapi? Natoka hapa Sange. Sange? Na miguu? Unatoka Sange siku saa ngapi? Leo tunatoka na Never. Njoo mnafika hapa Ruvungi mwezi saa. Ulitoka huku siku gani? 14. Ulitoka hapa siku gani? Hapa tunakuwa siku 4 huko. Siku 4. Hali ilikuwa namna gani? Hali. Hivi kenye litokea kunjo tulikuwa tunakimbia. Tukaenda simamia kule. Njoo hii nyingine katukuta kule. Na njoo bakapitilia. Vita ilibatosha huko. Hapa ilikutosha hapa Ruvungi. Ukaenda Sange. Kaenda Sange. Sange vita napo ikikukuta? Kanikuta nikapitilia. Ukapitilia ukaenda wapi? Kanikuta Sange. Njoo kilasa bana Sange abakuvalipiga masasi abakuvajilia. Njoo tukarudia tena turudie kumanyumba. Banani njoo bakubajibia? Wale bakule banani Bazalendo abakuchibia. Ni kusema M23 ilifika Sange ikapiga masasi wazalendo wakakimbia. Apure kukimbia M23 kaingia Sange. Ni kusema Sange hakulilia masasi ya mingi. M23 ilibapita hako. Ilipita nikaendelea. Balikimbia vyabo ngambo ya Uvira kule. Lakini ulibaona? Wakati wa M23 inapita ulibaona? Walipita na wakaendelea. Hawakubafanya kitu? Hata. Wakufaki. Ni kwa jua nini vita ilikuwa ngumu hapa Ruvungi? Hapa Ruvungi. Ilikuwa ngumu juu banani bazalendo walikuwa banajiria huko. Basoda Burundi walikuwa wapi? Basoda Burundi kunjo walikuwa pigania. Balipigana wala nabo balikimbia? Balikimbia nabo bakarudia kwao. Balipita wapi kwa kurudia kwao? Kule Sange ndio kukivuka kwenda kwao na bakavuka na kwenda kwao. Sange ndio kuko kivuko ya kuvuka kwenda Burundi. Na bakaendelea kule kwao. Hivi unarudia wapi? Unaingia mu Ruvungi. Njoo kwako. Watoto biko wapi? Watoto biko Ruvungi. Ulisha warudisha deja. Manake wewe njuri kuna bakia Sange unarudia Ruvungi. Watoto biko mbele.
Okay. Sawa kisanti. Pole na safari. Iyi yatwitswe niyo bita ngo ni drone kamikaze. Abasirikare hanga baracyashiririye. Barimo. Abasirikare hanga barashiririye my friend. Amagazini ngaye biporoporo by'amasasu ngibu buryo byapondeka icyo bita amura. Dore ngaya amasasa hangaha. Dore ngaya amabombe yapfubye amasitirimu ngayo. Dore ngayo. Ngaya amasitirimu yapfubye n'ubu ngubu wakumva biriputse. Ebana drone yarazamutse pa. Urebe kabisa uburyo intare za Sarambwe zakozemo akazi, urebe uburyo amadubu yakozemo akazi. Dore y'imitwe kabisa. Hano hapfiriye abantu benshi kabisa. Ntabwo urugamba rwahangaha rwari rworoshye kabisa. Ubona ko M23 yakoze icyo bita akazi, itwika ka defense. Ahangaha ubona ko hari imbunda zikomeye cyane izango za artillery. Ahangaha n'ubundi yavuze ati hano natunguza na drone yaraje pya hita. Yes, official route principal wa gatanu Kamanyora. Iki kiraro cya Gatogota ni cy'umurundi yahigaga, yateye amabombe menshi kuri iki kiraro. Umurundi yagiteye amabombe. Abantu mwakurikiye ibiganiro byacu bya live twakoraga mwarabibonye uburyo twabivugaga. Umurundi yarahushije, amaze guhusha iki kiraro atwika iyi convoy. Yatwitse iyi convoy ya M23. Urugamba, iyi modoka yatwitswe, umurundi yibereye iwabo kabisa. Haritse ahangaha yahisha agira gutya, umurundi arayipima, arayipirona, ibyatsi byose birababuka, umuriro uraka. Nibyo twabonaga turi hakurya, harimo ubona ko ngiyi rwose umurundi yarayibabuye. Yarayibabuye iyi convoy. Murundi na muri urugamba ubona ko yari yaziritse umutsina. Yaravuze ati iki kiraro ntabwo nshaka ko bagira gute, ntabwo nshaka ko bacyambuka. Cy'uyu mugezi n'ubundi uyu mugezi wa Gatogota, ariko akarenga akabona Kamanyora imbere ye ngiyo niyo yagiraga gute, niyo yapironaga. Hariya rero ni kuri monima kwa Mumbutu, naho turaza kuhagera. Ngicyo rero icyo kiraro cya Gatogota. Umurundi ni Nyangabirama. Umurundi reba iki kiraro cyubatswe, reba icyo kiraro rero umurundi yatwikaga yibereye iwabo za Ngozi. Ndio hapa Mtoni. Wapi? Hapa Mtoni hapa. Mmekimbia siku nyingi? Tulikimbia siku walipiga mabombe sana. Lakini tulikuwa tunaishi hapa na ngombe za watu wa Kamanyora. Okay. Basha kwa sasa wanaenda hapa mbele sasa bila. Hali ilikuwa namna gani? Walikuwa wanapiga mabombe tukaogopa. Ilikuwa inatoka wapi? Ilikuwa zinatoka wapi? Kamanyora. Tunasikia tu mabombe, ngombe zinakimbia. Mabombe zilikuwa naanguka hapa. Ngombe zilikuwa zinakimbia. Niko nasema zile mabombe za kule zilikuwa naanguka huko. Zilikuwa zinaanguka paka kufika paka Mtaruri. Kufika Mtaruri. Paka Lugerizi paka. Sasa tukaona
hewa ilishakuwa mzuri. Nikiwa na ng'ombe kutokezea Luberizi ndio kanifika kimbilia chini. Hali ilishakuwa mzuri. Maana yake amebia Murabungeri. Kyoto Bungeri. Murabungeri. Baba hungu wa Mkamanyura. Okay. No Kwa mujehe. Nundi mugabo ni Nowa Abimana. Nta hano murimo murahura n'abahe basirikare. Basirikare. Aba bavuye Mkamanyura. Aba ba M23. Naba mayimayi bakirimo hano. Bazarenda na mayimayi ntazirimo. Bahunze ejo. Bahunze kera. Aho se ni sawa kubana ku bitaro ndakibasa. Abangaba bo ntago barimo kubaka amafaranga kubafata. Oya yabani beza. Bahaza kubana gusaba kamwe banyina naho kanyina. Ndakindi bahaza kubaka. Telefone ifite faranga hato ndakindi banza. Uba amafaranga na telefone ufite. Wanyeretse ifaranga nanjye ngari ifaranga zino. Ifaranga. Zina zisa gute? Ifaranga zino. Zifungiyemo. Wazifungiyemo mukasasha. Ngo zitanyagirwa. Aba basirikare bo ntago baziba. Oya yenda kintu bahe bakubaza. Ko barakureba gusoka muri nyigendera. Ariko aba wazarendo se bo baziba. Oya ka. Hali ni patara bo yisha. Ipantaro ikindi cyose bamba kifata kusha. Ngaho rero muba mahoro. Na mahoro nyene. Ahantu hose twavuye ni barabara. Ndaho kukubaza ikintu. Twaje n'ingazi wacu zose turazifise. Nuko turashaka kushikira hano nyene twatse. Inka sunda abandi babazi twarana. Bazarendo cyangwa na bazabazijana bazarendo. Barabajanye imwe nishoro bakayikura bakayijana cyangwa se. Ubu none muzizanye zose zo mwari musigaranye. Zose turazifite. Ziraha amazi turazireba. Kanze nzirebe. Kandi ninga nyinshi cyane izindi ziri hanyuma izindi kuwegera cyane. Sawa. Mu batunzi b'imfura Kamanyura rwose. Mu batunzi b'imfura rwose. Kamanyura. Iyo ngiyi iyi niyo bita ingweba. Izi ni zacitse ku icumu rya Wazarendo barazigaruye kuko amahoro yagarutse. Aho intare za Sarambwe ziri haba hari amahoro. Dore ngaba Bungeri sasa. Oh lo. Taza kunshinga ihembe yoga mwa gacwa. Iyi kubera kurwana ifite imisari. Mwana ndake ngo ndacaginza abarundi. Aho ku barundi ntibikunda mugabo washa. Ntibikunda kabisa umurundi yaraseguye yashizemo za mine muri hangana abantu munzi mu ndake. Uyu munsi abantu munzi mu ndake muri hangana. Uyu munsi by'indake ntibikunda kubera ko umurundi yasize aseguye. Aha nicyo bita kuri regima. Abarundi ngabo rwose baravuga ngo hasha mutama umwanzi arakurondera ntumurondera. Bageze aha ngaha babona urugamba rubakomereye baraza bacukura umuhanda kugira ngo hatazagira imodoka zibakurikira igihe bazaba batewe. Aha ngaha kuri iyi Rusizi. Izi ndake zaha rwose hepfo y'umuhanda ni indake nyinshi ariko indake irimo n'agasupanete utajya hepfo mayi.